Wakaramo minumbi kata mina karamo seri so na haidala président ba nyiri fe ka lettre sebe lettre kele sebe ka adresse seri so na haidala voilà kele sebe ka adresse buyela kele fla sebe ko di anyere bo la sa la se yoro la ma la kata di Amadou Koufa may ko mo sebe donné ça c'est bien très bien mais kele la kata di yadima ah bon Kafuye ko amuko ane fa duwa wallahi ma fuye abana wallahi ma fuye kamuko abana mora moti odongo mora moti réalité bebe jamana na mauta do de neni chedo e nyo nyana na ma ko banu ba kiyo terrorist nyine ko awa ko ne yayi de ke terrorist ko awa akunga mu misi shwela moti ya nga misi shweni ntara mali jagara mu fi nga misi shwela ntara nyefuyi mi nga misi shwe uyo wele ajora la kai misi shwe afana na ko ide ka saka misi shwe ako awomba kalama ako abasa wa kambasa ako chema ka misi ejule ko misi wabi wori ako mbasa utara uye chemla kalukili kalufla chemi ta ka segina aka zoma fari ko ntasa abitanye ho fama yo ba fa ko ye ka bi sala sa ko frache la ka ma fa ba sala kalo nani kalo duru khalu woro do ko ma ko hey ko bati be kata ku fa ka ko ba ki ka wori ki ka bi sa chede bi ka kala ka ngita akwa ye bati ka tara ku fa ka ko fi atale ya nyefu ye ko do ya ka mi se ko uye chefla wele ko bla kulu ko ka ta nyi una na do moti du ko kata che soroi zunge kata fo ako akaso afabe ko kari ide do akwa mde bora kwa yi kan sama mishi hwe ba khalama ko ba khalama ko boba site ko tiega mishi wa bi wore ko bi jumai samedi dimanche tene 10h ni tiega war masara ami de ko lo mishi so mai Allahu akbar Allahu akbar ka kala kalini ako juma klebina ka samedi klebi dimanche so ma na fe choroma na de tara ale ka da ko ka ta ka mishi so da ako ni ku fanda ka mali gouvernement da kala bi jonda ebe kufa wa nyara be kufa ka amba fe ibeka ni bi min no fe yo de fo mali yo ye amena wo ibeka be fe ka tasuma wuli baba ko wallahi nya fo ya bo forotala wodu e ko bi ya ci ala ka kungo wuli dala mu nyina yango ka mo kera ay jamana la fiya de